Aye sinkwenda kuramukya omulingo gw'embaganiza ningamba nti osibira otahona hali okali ninyogira syo muhendo omusajja omulisa kandi omuhaba moli abali mu Nyamasaza embaganiza abali Kagadi Kibale Kakumiro abali Masindi Hoima Bulisa Kiryandongo inyo nakwenda kubaramukyaho in the special way nabali musiza heru inyo nakwenda kubaramukyaho ubundi batangira ntekanze Tujarike kiroko tuli mu rubuga rwa Kagadi kandi tukwenda kuba tuyibazamu n'abasajja abakolero mu rubuga runo rwa Kagadi tukenge ebintu bikuru batatuta tukenge kike kyangire tukenge byo life kugende mu rubuga runo rwa Kagadi kwenda kusaba iwo sigaleho obe no tuhondera mutekanize no Tujarike anda tusobole ku bantu nyumya kandi tusekazekamo n'abasajja n'abakazi abakolera omurubuga runo rwa Kagadi omutekanize no Tujarike tukuletera omuntu wa wine mulimo gwakora wa boda akola mukatale aba masaluni aba driver tugenda kukenga bintu bikuru batabita twenda kenga omulingo bakora emirimo yabo kandi twenda kubegeraho no kuseka ntusekazekamo kwenda kujukizaho ba washa records bano bozini halo kalibona bakolera ebizine ebirungi ebizine ebiri well mastered kandi kujukizaho naba just juice abali mu ruga rwa Hoima jasa rukurato road bano bakolera ka juice akarungi akakunura bokuba ina pate bokuba ina wedding introduction pate yona yo ino mukoro gona goina okusobora kuba contactinga no bano tunga aka juice kabo akakunura kurungi aba just juice arekizina kyomana mojo anu sinex bakumweta bali chei dekentekirike kitayo mutekaniza Tujarike tugaruke na abantu bawo mu rubuga rwa Kagadi otarugaho batumire mbagambe chele mu super music ataka koziro muroka gwake shane mix bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza obujambo bukagyanka byemwatwaga hatibirinka sabuni no munyuti tukyafuna amabugongo harufuti gakyakanya abatkuno bakucura kwembera be kubanyiga muyo kumukwijagira mukaturugaho mukwelo bingira ababatomirete mukyatwijuka baitu mukimanye emyaka kuhinduka muchachete mukyasaba mumatambire mizigitete mukyakanya ekaitoka mukayamu mubibe bisemuka mukatekamo ate muliche mugizire chei tubaline neitwe tuligira chei bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza bagizire chei kiba kyabaza bona bali chei kiba kyabaza mugyayikuru mutwe tabahansi mumara kulya mutwe kunkumukwa agoro nitotubapekayo nitotuna busobozi bwokubayayo emibazima lwaro kotekyaliyo amaizi mali tukunywa bidibiko ebyo bulimi bubikuba nibicweka linungike kyangira sente zibuzire enjule kusiba neyo iwo li driver ndi boda rider bali kandi bakusekereza ki kanda ati wakorole ekiro Caleb banzo ngambire sugar cane nikyo kiki sugar cane nikyo kiki sugar cane chikaijo okubaza amanano tadupa abantu sugar cane nikyo kiki sugar cane aro sukala aro chikaijo ati nyo kumanyisa sugar cane chikaijo chikaijo ramukya omukazi wawo muwe mukazi tinyine toyina mukazi abakutaina mukazi amyaka yawo tinka kuzire muno nango kanda mukiho najja kuri akliya kandazi osibirote bira mpaka kandazi ndiyo ujja kulya obagando gatere mu bag aganda gatere mu bag cyakiro oli kurunga amabaraka Patrick oli live Kitara TV bigenda biki atara na Kitara TV Kagadi okora mulimo Kagadi ndi musomi oli student wisomero muswahili classic senior 6 ukora combination DCM niyo biology chemistry and mathematics muswahili baina science eri nungi muno sugar cane nikyo kiki sugar cane ekikaijo oranganyira kandi tadupa abantu sugar cane nikyo kiki oranganyira timba munyolo oranganyira
baitu kiba kikaijo. Ramukya abo bagenzi babo kusoma nabo musoyiro. Ninyowe Patrick mbalamukya nywena na headmaster nkulamukize muno. Aba musoyiro. Kanda mukyo na ajoire bageta baketa bataka Kaberenge. Kaberenge Yes, Kaberenge Robert from Kijonjo Mkisinsima. Niwe? Yes. Bigambe bigenda bite? Arunji. Babode mu bagamba gati mu smart baitu nkuru smart. These days we are ever smart. Nike kirunge kinicyo tukwenda. Yeah. Ati muri mu Kagadi bigenda bite bya boda bya Kagadi enaku zinu kale mirimo tekyazoka buga abantu bali mu season bakulima tibakyazoka kale nkabulikiro kuruga hano genda tugeze nka muhoro sente zino nka muhoro kale saa zino embeya tekabe nungi bait saa zino 10 nkaina ni mtwara kandi kuno musoyiro hano rukumi ni mtwara yes ati sugar cane nikyo ki sugar cane biba bikaijo otadupa abantu sugar cane yes kandi sugar canes bikaijo then sugar cane kikaijo kimu ramukya abagenzi bo muringo mukora hano nindamukya boja bakora stage ya vale bona big up to them kandi bakastoma bona ni baramukya Kaberenge ni wabaramukize no mukazi wao ati nkaswire kale tozi tunura mukamera rutugambira mukazi wo kwenda nisero mukazi kale atugambira wo kwenda nisero mukazi asomere kale like senior 6 and above ati bazorujungo mugo mutozo osoborore umuntu ogo kwenda engeso na biki ebyo omuraganize byo jya mukolera mu rujungo okay my name is Kaberenge. I work here as a boda at the same time as I'm a trader businessman, so I want a woman who is somehow educated, and I'm also educated, and I want someone who is disciplined, well behaved. Yeah. What are you going to do for her? I'm promising her love. Fantastic. How many love. children do you want to give birth with her? Only four. Those are the only four. I want 4 in my life. Okay, nice time. Likewise. Oli live Kitara TV. Tushoborore ati oruno rusaniya rezinga. Ruba rusaniya rubaruki. Tray. Rezinga. Turi rwa 13. Kandi kanaka ko. Korukumi. Bakakateko nakanaka. Nakafundikizo. Hati ene nanka. Zine ene miko yo gihyanga. Miko ngisubura. Zinga. Zinga. Ngisubura rusanju. Hati olinzaro yakagadimu? Kichweka ki? Rutete. Rutete bigenda vitamine biri mu yokorera. Emirimo igenda ete yokora. Tegenda kusangwa abantu batagura kurungi. Bakasema bakuzoka. Ate bokubata kuzoka nye mukora muta. Okugumirayo. Onogumirayo oti norinda aho rafunira. Ati business yawe neri musente kazi. Sente. Kale etwe nkabatembea tugira business manyangirimo ziti izo ine nizo kozosa. Nabo kuba otunda nogenda no yihayo no kote. Kimanso inakuga aku supply ngabino no muyao no tunda no mugarulira. Kale nogenda no subuze zo ine no tunda no genda no yihayo ni kote. Ogambire ni wahama baragao. Kinze Hick Jackson yani ndio kwasi. Jackson ya. Sugar cane nikyo kiki? Sugar cane nikyo kiki? Sugar cane? Ntitinye orujungu tendo manyire. Kandi kisana kiri nko orujungu. Wakati hura uga sugar cane? Toa hura gijya. Kandi sugar canes. Tinki manyire. Mbigambo byawo yo kutekeza kirika. Tinki manyire abo kubanyo ntashomo orujungu. Baitu hati yo kutekeza kiri nkeki okulia kyokunyi. Sugar canes. Timbi manyire. Ramukya aba rutete ogenda rutete. Ramukya wanka basaka. Nenda mukyaho banywane banga basubuzi. Hariho rikirizo musubuzi webyomere. Hariyo no avuga tipa omusenyi. Nawe warutete. Bamweta Mbalusha Ruri mikiru kiganiro urakubakega kurungu.
Bakenga Rukiga bakenga Rulimi. Bakenga Rukiga bakenga n'Orunyoro. Kalem Jackson. Mbigenda bite. Ati Kagadi nye mukora mulimo. Tukuba peva. Reka batakutumira rugaye batakutumira. Muri live Kitara TV. Esebo. Muri muta. Tuli bulungi sebo. Mutera pevas. Esebo. Emu mugitera sente zinga. Mugira mashini oba mukono. Ate bagaga babapangisa ndibikindi munanga. Omugaga akolaki amugaga atupangisa ntumukolere wuwe. Fe tulina stage nti oba tusanga just tukola maka. Timwina nka kampuni yanyi. Kampuni atuli safari just twava Kampala ne tujje. Kagadi mukisangire muto. Kagadi tugisanze bubi nnyo. Alizewa muyese. Ati iyo mabara gawo niwo. Damanya gangize Dennis. Yes. Dennis sugar cane nikyo kiki. Sugar cane. Chuchiba chikajjo. Kandi sugar cane. Biba bikajjo. Otadupa wama sugar cane nikyo kiki. Sugar cane kiba kikajjo. Kandi sugar cane. Kandi sugar cane. Sikitegera bulungi. Sugar cane. Sugar cane manyi kiba kikajjo. Sugar cane kan. Sugar cane kan. Sugar cane zi. Sugar cane. Sikimanyi bulungi. Sikimanyi bulungi. Muramukiya aba Kampala bimwalekereyo. Tandike ndaira mukiya tumira ko kubachali. Zentumira ko mama wange, tata wange, emukazi wange oyekasewo. Nene no mukyala. Yesewo. Abira wali ruddawo. Yali ewakeyo. Na otumira ka abantu bonga basatu. Abantu bange basatu. So kira ddala mutabani wange Segu ya Dalvin. Nentumira ko ni mugana wange Kenya Jofure. Haji. Nentumira ko ni mikwano je mukazi otomutumidde Haji okusiiba. Nyomba inezikida nankana. Alhamdulillah. Nanka idi yadi. Idi yadi. Chakana oba chakatan. Iyo bambara gawo niwo. Suleiman Adam. Suleiman Adam. Kagadi gambe. Kagadi walungi. Ukora mulimo ki mu Kagadi mu? Ndi driver. Ovuga motoka. Mvuga motoka. Ezigenda nka. Saa zino ngia ke side za Kasese Bwera. Taxi kiki. Fuso. Bagamba bavuga muno engendo za haranye ematuke nkotokoto mukwana muno. Sifwe arugudu mubona abakazi bangi. Sikitufu. Abamu. Abamu bakwenda bakazi. Iwo tarumu. Torumu. Ati sugar cane nikyo ki? Sugar cane. Sugar cane mu Lujungu, mu Luganda ebikajjo. Kandi sugar cane. Sugar cane mu Luzungu. Kigambo kiri mu Luzungu. Sugar canes. Nikyo kiki? Sugar canes. Andi sugar canes kugambe. Sugar canes kitegeza. Sugar cane ombuziza muki mu Luzungu. Kati mu Luganda ebikajjo. Ramuki abanka Kasese. Ntumira mama Jamira gwentwalira bijanjalo. Nkutumide nnyo. Assalamu alaykum warahmatullahi. Nkwagaliza idi enungi. Nsaba ala akukume otuke kunaku lwa idi oli mulamu bulungi. Atokuvuga orugendo rwona nosiba. Tokujwa. Tewali kizibu. Enjala tekurumira muhanda. Kale Haji tukuondeze kisibo kirungi. Okay. Isunga hano. Boda bakutwala sente kazinga. Atwala 223 hagati ya 2 na 13. Isunga ukora mulimo kisunga. Musajja mulimi kandi ni muhereza wa kanisa ndi pastor. Olina pastor? Banzo tunule mu kamera muri otwereze sara. Nekyahandikira. Kyandikiro. Sabire Kitara TV neba yamani. Kitara TV. Gisabire. Kitara TV mukama ruhanga isenyo ruhango muri so murunjo mwesigwa. Iwo mwanje wigunensi kusabira Kitara TV mukama ruhango gesendo gipromoting. Byona byegonza bitambule bigendo mu maiso mbunyoro. Bunyole bene nkurakurana kuraba Kitara TV mukama ruhanga wisale na Ibrahim Isaka na Yakobo ni okoro nabakozi abaro promoting basobole kutunga nkurakurana business za bitambule gendo mu maiso omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amen. Uli kuhereza mbuhereza ki? Wezo Salvation Ministry ni yebembirwa Pastor Joseph Twinwiro kuruga Karuguza
the Lord Jesus was salvation. Baite uwe pastor wa wali muhamurama bagaba pastor no rwini basuma muno. Tuli amusingi ogwikirire. Twikira amusingi ogwikirire bwire buno nusu yetu egenda emyaka 40. Bakusiba kuri ebisiyaga bakubihagira. Ego banja ba pastor babihagira abafere banji beyongereka nyumba pastor stani yesibiremu ne irimbika kura mu kanisa ga barokoli. Baitu naito tulonturwanisa omwibale Yesu kusingula stani ye. Mutebeza rukuki aliko obwenzi. Mutebeza aliko obwenzi. Kwayo mulole ko ali mwenzi. Nyo mumanyiro no cyali wange. Kwa mutebeze kigambo kya Yesu ajunwe. Wechi kyonka wabura mutebeze kigambo kya Yesu kujuno betu atali kumugamba ali mwenzi. Akali mutebeza ajunwe. Seruganda nkusa mwibale Yesu. Yesu akurokole kandi ojuno yetole Yesu Kristo kwa mujuni wawo. Muteke omukono agwe kigo. Kwa ebyo na Yesu Kristo bakamubuza. Nabi kamwika ebyo bambuza betu bagamba toke magaruhanga wawe. Oganiwe muherezo. Pastor Chomwendo de Gracias. Pastor Chomwendo de Gracias. Sugar cane nikyo kiki. Sugar cane kikaija. Kandi sugar cane. Sugar cane. Sugar cane nikyo kiki. Sugar cane. Sugar cane. Aka wambuza bingi muno. Sugar cane okibalize kandi sugar cane. Ati obeno ina kwabura muki. Uyo kitenge kigambe. Sugar canes. Sugar canes. Oba sugar cane. Sugar canes. Wambuza bingi. Ramuki haba hereza abagenzi babo. Nkora mukyaba abayeza abagenzi baitu abali hoima na bali Kitara kwa TV. Na abantu bona bali twala muri John yabunyoro. We bali no kusabira esara. Mukama rwanga abakora abakozese kandi muyonge utambura. Kandi tujaji TV tujajihuliza kandi jirora. We bali mu. Kanda mukiona abantu bano. Onta kubaza orunyo. Ogwa kubaza orunyo. Baza orunyo. Ora wasomero Swahili nja kubaza nayo. Baza orunyo. Obana manye orujungu. Tubaza orujungu. Orujungu atoka rusoma. Nyoyi. Bayirumba bana bamuze ne bakubaza orujungu. Tokubara en stage bageta bata. En stage bageta bata. Kagadi en yanyeno. Kibali stage. Kagadi kibali ka ruguza mbende. Za Kampala na stage ngana? Yego. Kuruga hanu genda Kampala mutwale zingana. Mutwale bina kichweka. Baitu mukubaganya mukutika akabindo. Nibadupira kemu. Tiba kudupa mukumiga ati mukoro mukazi wali mulinga ali mukoto nimumigiriza. Nibadupira kemu. Nibadupa. Guno muri mumazire mukasumi. Amune magona. Myaka nkabiri na musanje. Wina na experience ya man. Norugudono no bataka rukoze. Umazire makasumi ka man man. Amabaragaho. Baraganga. Bossa Charles. Bizibukiye biri mu business ya nwenye ya taxi. Taxi kasisikara. Umuntu buganya nchikara no utane zo monyo nesubura. Mali. Buzibuki. Basabazi wa boda. Abati bakurubati. Tibakurubati. Ugambeniwo Bossa Charles. Iwe kigambo sugar cane okitera kukengota. Nkimanya kikaija. Kandi sugar canes. Tinki manyira. Tinchikenge. Ono akimanya sugar canes. Tinki manyire nyo ugo ni wakimanyira ugo. Kandi iwe. Jora mukyo mukazi wawe. Jo wawo kisinisi. Sugar canes. Sikaijo. Kandi sugar canes. Sugar canes. Mboro. Mboro. Banzo jo kisobole kurungi. Wama mzee. Ni oja kuvuge. Kyalesi sugar canes. Nikyo kira. Nikyo kira. Nikyalesere ngesombi. Kita. Ndugage. Abakino impura. Mzee, iyo joire ne nanka ne ojoire na ene sati bagita bata. Kandi tuli mu weekend. Oli teacher. Mvuga hano rugudo rwake balemba drive. Kugenda hano kakomera sente zinga. Gomu kichweka. Kandi karugusa. Mutwaro gomu. Timu kusara mutayizire akabesengereza. Kandi juyi. Tusara hakodingi harageji yoine. Omuntu no twalira mutwaro gumu. Baitu bokuwenera geji tuongera mu akasente kala. Kimesho mutu wakubata ina lageji. Mutwaro gumu. Wamayiwe kigambo sugar cane okikengota. Sugar cane kimanyire iki chikaijo. Kandi sugar canes. Sugar canes. Bikaijo bingi. Bikaijo bingi. Amabara nenyo wajuna denesi yaba manyire ndi wanyangereka umwikazi wanyangereka. Ninda mukiyaho muzeyi wange umusomesa bagoma Joseph
na mama Asimwe Jeni n'abanyanya nyowe Kabasinguzi Noelina Fuyona baburaza bange Murungi Julius n'abato bange bona n'abayikazi bona bono tabamarayo karo sibe kurungi ego mukuru You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Mwebale kale natondera ku rugali tutakatandikire ganteka nze Tujarike ha Kitara TV mwebale muno kale ne mutondera wewe kutehoga kasene no gamanti kateko MBZ zinu orolente kanzeno Tujarike ha Kitara TV nenteka nze zetu zona ha Kitara TV mwebale muno kwenda muno kubasima ninye mutufoire kituli kino currently we are the number 1 and the leading online platform mu region ya Albertine Western region kutwaliza hamu currently nite tukia kwasire bendera nite tukia inomo muri nitubahambya balebya mwebale muno anda nkwenda kaire kuno kuba nimberekeza tutakebeke ntakabaire kuberekereza mujukeze mbagambiro hali glamdiko bano bakolera kutimbo kurungi ha mikoro yona kilasi bakaleta kilasi yona itaga ni mwegomba ya Kampala yona bagireta mbunyoro bano ba glamdiko bali ha right road arcade okushora kubatunga ni bakutimbira omukoro gwa kurungi okushora kubatunga ha namba yesimu ya glamdiko kangi kuhereze namba yesimu ya glamduko kangi kuhereze eri 0778 28 440 ojja kuba nobaza nabo nibakutimbira omukoro gwa kurungi Kitara Media tukukwatira video tukolera videography na photography mikoro yona kweranga kubunga birthday parties ebisane birungi byone bya klasi tuli ba Kitara Media abakusobora kuba nibakolera ekintu nkekyo andani kugamba na Washer Records bano bagege kuba nibakugambira bakolera ebizine birungi ebizine biri well mastered ebizina anything to do with audio adverts bajja kuba nibazikolera kurungi muno otaina kugurukya hadi services zabo Kitara Media ntungana tukolera digital marketing bo kuba noenda kuranga business yawe come and contact status as Kitara Media kandi gali makaga Kitara TV kakwereze namba yaitu eyokusora kuba notutereraho eri 039 52 then yosembeseyo emu jula shomono ndigama baragange nkwenda kuba nimberekeza twaire mu ruga rwa Kagadi anda Kagadi muringo giboine kuraine switi bazikozere Kumanyisa ndaite bonyo tutandikure kubantu kura tutandise kura kubantu rugayo etawo zete zokura zikura oimekulia speed ya haiguru Kagade kulia speed ya haiguru Masinde kulia speed ya haiguru baitu atiwe tawo nizino zokuba nizikure kikaguzo kirinti okuzikolera muki nkutera kabali yako do something abasigazi abali mu town gana gembaga nzatweke kera bukera munyenkyakara mujara tulemekera bukera nyenkyakara mu betting na biki but let's do something that is developmental mu town zino ezikura ezo mu bunyoro amagito bugayizire deka tube strategic turore mulingo tukusobora kubantu tunga omagita gono so tatunga mulimo magita baitu abantu abakora magita bakugura hoki service kiyo kwefalinga hali abantu abakora omagita leka kulekere kizina kino baketa ekizina baketa kunya kujja kuruga mafego west anteka nza Tujarike ndiko tebaire okwika tutaitano muteka nze zindi mubai mugorobe yeah Zinamu, kanywane zinamu, owe parana zinamu, that's with me my friends. Zinamu enensi tekira munywani, obo mesi nyumirwa, swito kyali mwomesi. Nanyensi vitata unanyekya tukufani tunireka, tukaija bukunya, atusika bukunya, ebibuga inge biturwanisa. Nyenda ata matiranganyira ebyensi byakufa kuleka buli muntu saha ye kubara bakufa masasi accident tisimanyire bakabi
barana rugambo butendesa bireteire bangi nokufa politics amataka kwane byabangu bibaziraba inwa baitaba mulinda make yakozere muntu obarora kwe banke sahe semba yo obabusa muleka itensa gimale no boli sigara weka kwe banke tukajja kunya kunya na woligenda kunya kunya ayesile chatamuranye kyatuko tumireka tukajja bukunya kunya batusika bukunya kunya ebibuka ebitulwalisa batusika bukunya kunya eko mukola kunyage abana bawe babonabone. Today is me, tomorrow is you, no one is permanent. In this world we are visitors. Buli kimu tumara netukireka tukaija bukunya kunya tuligenda bukunya kunya kuno kufa kutagira munywani tekumanya na ba president bangi bafire eyo bugaga babirekere ne sente zabo tizibayambire ebirungi byonna babirekere ekyo bugaga kikusinga nisenge sizoyolekeze ekyo bugaga kikusinga nisenge sizoyolekeze okyali munsi yeah ayesibitatamuranye kyatukufani tumireka tukaija bukunya kunya batusika bukunya kunya ebibuga ebitulwalisa batusika bukunya kunya Kadafi na biliga bakabazika bukunya kunya Kadafi na biliga bakabazika bukunya kunya oye poire kyoma meto abakuru sobeta bato oli muntu musingaho oli wakabi watagambwaho hakiro tina basaire your daddy your mommy your parents abana kokabehaho omabinga nkembwe wesento inao abantu twitirana ensozi nisonsi taitirana wewe abantu titwingana buli muntu abana kyakusingisa ibonye somutwe wesiba nekoti omumesi tibabukula buli muntu abana kyakusingisa ezo sente mugenye kyalero sawe nyenkya sikera wondi tali ni wabandize abavuga gapenzi atibesi Kagadi ayesiri chatamura nyenkya tukufani tumireka tukaija bukunya kunya batusika bukunya kunya ebibuga ebitulwalisa batusika bukunya kunya. This is money boy music. This is money boy music, yeah. F-I-G-O, Dex Banks on the beat, yeah. Check this. Salute, man. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.